Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Civil Hospital Nongpo kadai kawai na kijaka ay jing sumar kabala syakri shikat day e na kabenta kipat ba kathan riboy. Henry kumbala long menta kani kajaka ay jing sumar kabala kentiu kerdan na ka CHC sya ka Civil Hospital ha ka nyotrik ubnay no opera 8,000 saw kadang don ya shibun ki jing duna bat kampat la asatya ban ay ya ka jing sumar kabapaka sya kipat ba. Ya kani ka jingduna lalap ha ka jingdat kendu ka HNYF yaki bor badi khmi kani ka hospital menta kasngi ha ka balashem ba ka trauma center kadang terekam tang na kabenta ki ba mensaw malumala lani tang kumba 100% ka jing bambyang snam ha ka blood bank ka jing bamdon ki jaka sumar karpang na kabenta ki koidi badru ka jing bamdon ka jong ka intensive care unit Uba Donroy Kshar U Education Secretary ka HNYF Northern Region, habagran chikla patay ko bor, ha kajing don lang jong kiwede kidukot kaseng, ulapan pa baya kani kajing duna layo jing tipling ba kajing itu jong ki bor badai kni kani ka hospital, ha kajing kendu bad kinong yalam kaseng. Shu ute unong yalam kaseng ula kentu ka sorkar jilla bakan shimkya ban pentre kamno 6% ka trauma center ban pia la ka jong ka jaka sumari ki koidi bat ru ban thau ya ka ICU ru ha ka ne ka jaka ai jing sumar na ka benta ka jing mentoy jong ki pat ba nong lecha sumar ha ka bai dei bat ka blood bank pat ki bor ka hospital Kilapan tip ba ka jing duna snam ka bala penlong babun sien ki nong pang ki badon kam kerki kim juyo snam Kadai namar ka jing duna pala jong ki bre ki balet no senyang snam ha ka ni ka jaka kumta ka seng ka kentu ya ki pat ba bakin let ban ai snam ka loit mensim ban pen impat ya ka mensim bre ki badan kam snam kerke shu ban pen urlong ya ki ni ki mat ki ba duna jong ka ne ka jaka ai jing sumar kaseng kala kenturu ya baro ki nong mi kmat karib hoi district bakin shimkhya bat ka sorka jilla banekren bat pentikna bakini ki jing duna baro kin la ban urlong kham kloi na ka benta ka jing mentoy bat ka baha ka miat jong ki pat ba ka thani baro koi Amta ka ano paisni nakalia ka sa SDF tuni lawat na tudu ya MS hamar pathang hamdi trauma center har gede di berka lobang kebelai kere berka hamdi jing dapat kuai di lobang din balai tibu iyo ka jisay na medical student or ba hamdi trauma center nyala chikmat kumbakalong matay long pinjat supaya beri prostat yang pinjat kum bantu 10% udang sak dei 10% dan nakaliang kaseng ikentu i dei itu yang sekar mo akan ulong 6% yang beri untuk sekitar kum bakala bu kum bakala snah ni ka hostel ke bangdan ni possible lengkap ke itu bersekar ke dei ban simkia ban prostat alur dei habis dei ni kapang kunjuk ru ngai kuat ba kejingdam cok poster de ban sekri hok ikba om tang long minor case dari ke bapa mata kita beri pakai aksiden bun center di mana case di Semarang ne kama jok case ke surika becui ya kita nakanya rasanya yang kemudian idai mana sikmat idai ban le mardar ban urlong nak urlong bispas persen habi di pakai cuma sekitar lepas ke urlong ba andang lek du ye itu bawat ICU komponen sibil sukar. Nah kalian kasih HF di body district, ikwa ba ICU kita ban budak mardar, hal kini kasih sibil hospital sungai. Baik, bagi mata kasih hospital sungai kadu kadar sungai kabla itenat hari kami sepuak kadang dan sibun kejinguna, hak kejing sumar, hak kejing sumar berkejing lebhan bertaj nopang. Itu sekar kedai ban sungai hari kami ICU makan penolong nak penyo nak nani sekemat kebalai penolong ba niwat duduk abdi kejingdan jepti koidi iba salang haga kamera tunjuk bertiak lang penumpang baik yang ba yang persak nak jong handai kejing wan jurut sini di dalam tunjuk yang itu yang kena ru nak kalian sekar kita ban snap lai marda nak jong kamera nak jong kuat abdi berka pada benda kita di keruan cak semar hamil hostel marbun sen ipat niyo kejing ujor bagi pai ba bagi kang ba benmet
Munyong Papua Bilik Syabar Bilik Syabar Ngil Mi Kensan I Kulit Lani Ikudi Ibang Imlak Batik Kedai Kebahan Kesni Aduk di Nopang Dan Kedai Kejung Wam Syai Andi Berkeneka Habri Berkeneka Hospital Di Kaidau Yang Kejuan Mi Indonesia Di Medical Sweden Ilak Baik kita tambah Baik Ujuk Nak Liang Sertan Jadi bersihkan kerja penduduk supaya tak boleh berkuat. Penduduk terbaik ni kedua yang di nombor 4 Juni coba kembali baik. Sebab apa ikat lem jadi kena kesebut sekali Juni kemudian hap dan kecing dona tiba bomba kentam tempat orang ICU habis rumah sentam kem refer keluar ya kena pang. Yang kedua yang di emergency berat sangat kemudian akan berubah musim kialah menjadi balik hitam. Kadang berpilak banyak kerana buat asmri tiba salam hari ini bersih. Ada kesekar temlak musim kialah nak lihat kesen. Maksudnya di dan siang kesenjam tiba tengah tiba hari ini bentang tiba hari isu kuat. Right yang awan tempat itu di building tiba sak kemarin masa kedai orang kedai di situ kita mina kita sak kalau kalau mina ke office di situ saya buat kerja dia di temai jinjur di mana kalau lepek kita yo cincai kalau hati kedai kita plan pun bu yaki aksiden major sampai ada kita akan terekam ARM ila juga banyak kalian juga medical student yang bahari major case juga aksiden nimlak ban sumar hang ni nomor ngendang guna hari Iman Puar, kami berpikir kita berjumpa rumah sentak.